cela ungqongqoze ezulwini ivesi kuzoba ngelesine ku-154. Amen. Oyi dwala lo pepela oyi sihlangu samakholwa ewe sidala lo pepela isihlangu samakholwa engasizwa enkosi wedwala lokuphumula engasizwa kuphela awedwala lokuphumula ngoba ngiyathanda ukulibona inkonzo uthi baba umshumayeli ngeinsizwa kodwa ngifisa ukusho insizwa ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuhlonipha. Amen. Abantu esiguqe phambi kwabo bangcwele benkosi abonyazi lwezulu akusibona bethu. Ingakho insizwa kufanele masikhuluma ulimi lwethu lusoke kube ulimi oluqondileyo singabadova dova abantu ngenkonzo. Amen. Ngelinye ilanga kuxoxa umvangeli uDuma uthi wake wathatha umfowabo ongesili Nazaretha eyobika indaba yakhe yokuhlupheka phakathi komuzi wasebuhleni. Uthi bathi besendleleni imoto seyiseduze wasebuhleni. Uthi ayisifi imoto abahamba ngayo. Uthi mayisifile wayesayivula ibonnet eseyikhanda. Uthi wayesephuma umfowabo esema lapha ngaphandle kwemoto. Uthi wayesebuka lapha phambili ebuhleni. Thixo ona mandla unke osiphe
ebuhleni mabefika lapha ngakubaba omkhulu yayisibuza le ndoda hawu mfowethu ubani le ndoda uthi ke umvangeli uDuma wayesengumshumayeli ngaleso sikhathi uthi hayi uShembe uthi hayi njengoba ungibona lapha ngaphandle ngibuka lapha ebuhleni le ndoda yehlile la ikhona yehlela phansi yagijima yaya ethempelini iqoqa amadoda iwafaka ethempelini yaqoqa omama yawafaka ethempelini yaqoqa amakhosazana yawafaka ethempelini inkosi yehla ezulwini yaba ebantwini yenzela thina bonindi impela amaNazaretha njengoba silapha siphambi kaThixo amen uthi uDuma hayi njengoba mfowethu ubona le ndoda yethi iqoqa amaNazaretha ingoba noShembe uNkulunkulu uthi le ndoda kathi iqoqa abantu igijima wonke amasango ibafanga phakathi ethempelini kuze kwangena inkonzo ibaqoqa njengoba silapha bangcwele siqoqa uShembe wasifaka emasangweni esingena kuwo kodwa kufanele masilapha inhliziyo zethu sibe ngaphandle indaba yami yokugcina ngifisa ukukhuluma ngobuhlungu abanye abantu ababhekana nabo mase kufanele bakhethe uShembe bakholwe laba bantu bangcwele mhlambe abanye babo bakhona la abadlule ebuhlungwini bokufuna uShembe kodwa bengaboni ukuthi uShembe uyabadinga abanye badlule phansi kwezimoto bangene ingozini uShembe bafuna abanye babe nezinkinga ezinhlobonhlobo uShembe ebafuna ngelinye ilanga kugana intombi yakamabaso ngapha phesheya kothukela igana kaDlamini le ntombi mayigana yalotsholwa kaDlamini kwenziwa konke kwasala umshado ngikhuluma ngomzima abantu esiguqe phambi kwabo abanabo okungafanele masiguqile kanje sibakhiphe kuShembe kodwa sibafake kuShembe amen le ntombi mayigana yalotsholwa kwenziwa konke baze bathola ingane noDlamini ingane yentombazane bahlala kwakuhle kuthe bengazelele ngelinye ilanga kwangena abantu beza kuDlamini bafika bamshanga esibhamu bamqeda ngesibhamu waphela khona lapho ebuka umkakhe ikhuluma ngobuhlungu abanye abantu obubalethe kuShembe amen uthi lemakoti washa umyeni wami uDlamini ngimbuka siyengane yami waze waphelela phambi kwethu uthi wangcwatsha umyeni wami kwadlula uthi isalukwazi esingizalayo sasisithi mntanami ngeke ngikwazi ukuthi mina ngihlale ngaphandle komzukulu wami ngoba uyise akasekho ngicela umlando mabe fike enganeni le ntombazana ithi ngane mina gogo angithandi ukuhlala ekhaya komama hamzulu na yini cha angithandi ngithanda ukuhlala phambi kubuka baba sasa siphoka losalukwazi sathi mina ngeke mntanami nguwe wedwa engabona ukuthi umntanami uyayithola ingane ngicela
gogo angithanda ukuhlala kuboka mama ngithanda ukuhlala kuboka baba kuthe ngelinye ilanga lesalukwazi sathatha indlela saya lapha siyolanda ingane sathi masifika singqongqoza sikhuleka sithi ngiyakhuleka kulomuzi ngizolanda umzukulu yasisuka ingane yangena esibayeni afika hlala esibayeni base bethi abakulomuzi njengoba sengena esibayeni miyeke ungabusamkhipha miyeke ungabusamkhipha wayesethi lo gogo ngeke ngikwazi ungamkhipha ngoba ngiyamdinga wayesesuka lo gogo wangena ngesango lenkomo wafika umuthi ngqi umzukulu waphuma naye wathi gogo njengoba ungikhipha lapha kulesi sibaya sakithi kodwa ngicela wazi ukuthi angithandi kuyohlala kuboka mama ngithathe kodwa ungithatha ngenkani uthi lo sisi yahlala ingane yakhe kubo uthi the ihleli kusenjalo uthi gogo wayo wayesehamba ethatha indlela yenkonzo uthi waye kulosine ethatha indlela yenkonzo yasala ingane khona lapha ekhaya kuthe isele kwase kuqubuka umlilo endlini yavutha ingane waphuma ugogo ethe itakula mase phuma ithi ingane gogo mina ngicela ungiyeke Thixo khona mandla wonke siphe ngoba kuyenzeka umuntu eguqe kanje kodwa ahlubula abantu kuyenzeka insizwa ngifisa ukuthi singabi naleyo nkonzo yokudova dova abantu baphume behlubukile kodwa ngifisa ukusho ukuthi ngifisa ama behamba lapha kulelizwe kulamagquma aseClermont bababaza inkonzo ukuthi sitholile ukudla kwasezulwini bangahambi negama lakho wedwa ukuthi kodwa le yanhlalisuthi ike yasidova dova yasihlubule enkonzweni sithi size kushebe yasidoka ngenkonzo kodwa kufanele abantu abangene lapha begula baphume sebephilisho njalo ingoma yalapha ekhaya lengane ithi gogo ngicela ungiyeke ngishe nalomlilo cela ungiyeke gogo ngishe nalomlilo kade ngakutshela ukuthi angithanda ukuhlala lapha ngithanda ukuhlala kuboka baba uthi ke lasisi ngiyakuleyo ndaba uthi ke lasisi kwamabaso mina yikho into engiyiguqele lapha ngiguqele ukuthi umyeni wami nendodakazi yami uShemba bakhumbule la bekhona ayikho into engiyikholelwayo kodwa ngisho ukuthi ngiyohamba kule nkonzo kodwa inhliziyo yami nokunikela kwami nakho konke engikwenzayo noma ngihamba umhlangano inhliziyo yami ukumyeni wami nengane yami ukuthi uShemba bakhumbule la bekhona amen size kubantu abanjalo siguqe kubantu abanjalo abanosizi
Siguqe kubantu abaxakekile abafuna usizo. Ma usulandela ushembe kuyenzeka ukulandela ukuhlupheka. Kuyenzeka ukulandela ukuhlupheka uzuyitshela ukuthi ushembe akasiyi uNkulunkulu kanti uNkulunkulu. Amen. Omunye kuyenzeka ahlale ekhaya. Ngicela ukunixoxela insizwa ukuthi labantu esiguqe phambi kwabo mhlawumbe abanye baba kade sebehlele emakhaya bengasasonti ngezimo ezithile. Okufanele masiguqile sibabuyisele ithemba lokuthi noma ngabe kunjani noma ngabe kuvela ini kodwa bahlele bazi ukuthi ekuhluphekeni kwabo naso sizini lwabo ushembe yohleze uNkulunkulu. Amen. Bangcwele benkosi bekuthiwe angivule kodwa sengiyashumayela. Ngiyacela kuNkulunkulu oyingcwele onyazi lwezulu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwake kwanikwa indoda phakathi komuzi wasekuphakameni kuthiwa iphatha inkonzo. Yayigcotshiwe. Yayiphatha le ndoda inkonzo yakwenza konke yakukhuluma konke yawukhuluma umthetho. Ngesikhathi senkosi ilanga yakukhuluma konke kwashiwo ubabamkhulu. Kodwa akwezwakala ntambama isibizo kuthiwa uyabizwa ezulwini. Akekho umuntu ongethuki makuthiwa uyabizwa ezulwini. Ma ifika ithi inkosi langa ukwenze konke ukukhulume konke. Wakusho konke kwashiwo ubaba ngomthetho leli sonto wakhuluma nangeSabatha kodwa iyodwa into ongayenzanga. Bathe abazali bakho sebesemnyango wezulu wangabacelela ukuthi ushemba bakhumbule. Ithi inkosi langa abazali bakho bebelindile eminyango wezulu kodwa uthe wena mawusuguqile phakathi kwabangcwele wangabacelela kushembe uthi abafake ezulwini lakhe belindile wena unika inkonzo uguqile. Ngiyacela abangcwele benkosi nami ushembe oyingcwele onyazi lwezulu akhumbule obaba nobabamkhulu bakithi kaNduli nasekhaya komame kaKhanyile. Ngiyalikhumbula ikhehla elinzala abantu ekhaya komame lahambele emanzini ezibeni kaHwebhayi. Namanje angikaze ngizwe ukuthi selakhishwa yini kwenzakalani. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga kuvele ukuthi uselikhumbulile. Amen. Inkosi busiseni kuzwile.